Хлубзеква абсолютно хопша эфирачи хопа информация дуратора нам шекшара. Ухат бяхтыжим тыч. Урыстыла хүндкар дума джиме пысы тапсынывжла рейзера депутат Шагупьеке урыстыла пир коллега цвери пыларам нуихапкас яман пицунда пи хүндкар дача статус ала сажора. Ашкую журналист абсолютно радио лахура рабхет бяхан певе хаважлара тусу шамил пледы еште пщини юже башукса цит. Хейвей пшима хүндкара туз бертокорджам аус звер зайшер зерзанат пыша хайзер хараза хакурской ичкауп. Атыла хадыйдзала имя пусла ассоциалт культура туцаказмо объект корджа найташи кургалара тусура кварцаша ахасаберба изайтехит афуза министр Александр Анкваб уи ихатыпой финанско министр Владимир Делба. Ахарджа ганахала айцахараква гацам юнески вежи башукса инаркна бюджет пара курзоужина социалты губзирах чире архархартаква. А финанско министр Ризлана Цхавала губзирах чире язоужин пщини южа миллион мат. Абсна Тыцацаразцо студентша ахюндкар рaqınpi ирзырфит вежьяба миллион инацна. Пщине вюхба миллион матапсна хады резерв фонда қынпи объект корытыши кургаларах иштан. Хастау ашуксазы амшске курапыхразы вифи вюхба миллион матрык харчын. Владимир Делба ехейт хастау ашуксазы учимчира района ча амшске кураххана хазауз атаачараква жейза миллион мат инарзынып шуацхарара шырырто. А финанскор министр Владимир Делба яжу курыла жан харта юна вежюжа миллион рзоужу. Акала кякой хакой гулрыбшир район куирцанаква ацарадыррат успартуква жох миллион инацна. Ярубаса финанскор министр пара зоны жирана егупчилоу пя культурат бюйне кацикыт лабрац хакурейтиши кургылараза жгярда кутол адзырштра куррыцкераза. Владимир Делба инацшны язгуйтейт артаусмеп гаткузагир зоужу пара республика бюджета гынпи шаку. Айгва урыстула пи адума чиме пысы тапсынывжла рейзера депутат Шагупьеке урыстула пир коллега цви грейплара. Уихакукас яман писунда пи хүндкара дача статус ала сужара. Ратификация зырурына йоку айкуша хатра айтакракварала галара. Айплара ква гырлыс шукурты яза аткылан пресс-конференция чам. Чахопш анайспенцамта. А пресс-конференция артуа делегация хантуиразыз возалхас барцыц ехейтер коллега цведарери пылара ведзара харакалышыме пысыз хагана хяла хагу йицхозастара козиге харыла цважит атгылараге хартит ехейт яра. Пицунда пя хүндкара дача статус хтула вапсыр рыбжари мачым квацважираква ахылчиайт азара когирачов Москва гахцара а консультатив тқазша аман. Коллега цвехари хайлыба кайтай кшахатраджа йоку акхаква ряшана а ратификация азура ауп. Аюган кыргана хяла хайлыба Выкоп ехеджла ризера депутат Кан Квартия. Хакоси хамаз ехе урыстылы абсентылы и рбжарцаз айкшахатра хархгана гала шоала абсна интереско хочек и псучов хобас хгуяна год дара ирул шорачоба беконт аби консультация хасаблала айшцовера хасаблала аби яхабжо айлыбым карако яхабжо أبي حزب جي خوازر أبي يستشجع رقصنا جراكي كلغنا ورستلا غانجي درا يرتخو كنا زنيشة حرجي حزنيشة كني أتصنا أبيس يحزيبشو عايش حتى قني جراح زكو جزر أبي يبخك بس يحمس. А депутат шерхетей кшахатраджи ербазер ца объект ахпет пихаджира хорошыгам лует похтыны шырыпхядзо. Урыстула пиадума хара ацхра разахадзал и тенакузал кюртыргана халат галерейл кари хаман. Ожбе хайпыларыжги усикалит юхеджла ризера, а депутат Леонид Лакирбая. Дума — это та структура власти России, в которой мы всегда находили понимание. В самое тяжелое время, во время войны, когда санкции против нас готовили, нас никто не понимал так, как понимала тогда Верховный Совет, потом Дума Российской Федерации. И мы просто обратились к ним. Все мы понимаем, что попали в ситуацию, которая не позволяет ратифицировать данное соглашение. Если вы считаете, что есть какая-то возможность юридическая, вы нам подскажите, а мы будем над этим думать. Они нам подсказали по их версии. Ну, тут уже несколько иное мнение у нас. Потому что я, например, выслушав то, что говорилось там, я хочу послушать наших юристов.
У меня есть свое убеждение определенное, я хочу послушать наших юристов. Мы должны четко и ясно понимать, что это не первое и не последнее соглашение, которое мы будем ратифицировать. Поэтому для меня, конечно, очень важно, что скажут наши юристы. Ну а решение потом будем принимать. А пресс-конференция журналистра зчылымхан аикшаҳаҭраҿы иарбо ахәҭаҷқәа аныԥсахымхауа иалыҵшәас иаиуа иахьазы ҳара иҳамоуп аилыбакаара ҳиуристцәа аусура иаҿуп рҳәеит аиԥылара иалхыз адепутатцәа. Апресс-конференциаҿы журналистцәа рызҵаарақәа зегьы рҭакқәа ҟаҵан. Фатима Гергиаԥҳа, Рамо Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра. Ауаажәларатә палатаҿы имҩаԥысит аиԥылара. Иалацәажәеит ауаажәларатә еиҿкаарақәа ҳтәылаҿы иааныркыло аҭыԥ. Аиԥылара иалахәын аиустициа аминистр Анри Барцыц, ашәарҭадаратә хеилак амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Шамба, аҳәынҭқарреи иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа реизаҟазаашьа ашьақәыргыларазы Аԥсны аиустициа аминистрра апроект аус адулара иаҿуп. Ауаажәларатә еиҿкаарақәа рнапхгаҩцәа агәҭынчымра аадырԥшуеит азакәан аԥсахрақәа аналаргалалак аграждантә уаажәлара рҿы анегативтә нырра аиурц иоуеит ҳәа. Атәыла ашәарҭадаратә хеилак амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Шамба иҳәеит иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа Аԥсны аибашьра анцози уи ашьҭахь ҳтәылаҿы иҟарҵахьоу шмаҷым. Аиустициа аминистр Анри Барцыц убри аниазгәеиҭеит макьана ишыӡбам ари азакәан анорма ҿыцқәа ааларгало, мамзаргьы иҿыцу азакәан рыдыркыло. Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра арҩышьыгатә маҭәашьарақәа реикәыршаразы ахәшеи, ашәарҭадаратә маҵзуреи русзуҩцәеи рыԥшааит аџьаԥҳани анаркотикатә маҭәашьареи. Ишәыдаагалоит аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура иазнархиаз анҵамҭа. Аҟәа ақалақь аҟны инхо иганахьала республика шьоуз закәан идкыла ахԥатәи ахәҭа ҩышәижәы хԥатәи ахәҭаҷи актәи ахәҭа ҩышәижәибжьтәи ахәҭаҷи рыла шьоуз хацыркуп. Аҟәа аинрал дбар ихьыӡхо амҩаҟны игылоз Киви-шәихынҩы хәба шықәса рзы ииз атәылаҩ Козмава Ҭемыр Владимир-иԥа ихатәы аҩны аҟны Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра арҩышьыгатә маҭәашьарақәа реикәыршара хылаԥшаазҭо аусбарҭеи аҳәынҭқарра ашәарҭадаратә маҵзуреи русзуҩцәа имҩаԥургоз аимдарақәа раан иԥшаан илган хкы-хкыла џьаԥҳаны. Урҭ рылгара мҩаԥган атехникатә шәарҭадаразы аԥҟарақәа ирықәныҟәаны. Насгьы Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра ҷыдалатәи агәыԥ аҟаза далахәны. Анаҩс имҩаԥгаз аекспертиза шьақәнаргылеит атәылаҩ Козмава иҟны иԥшааз аџьаԥҳаны зегьы стехникатә ҭагылазаашьа шыбзиоу дара зегьы аибашьыга категориа иаҵанакуеит. Ахархәаразы еибагоит иԥшааз рыбжьара иҟан аибашьыга агранатақәа, амина, насгьы ақәылҵтәы техника аԥжәаразы аминартә ҟәацкақәа, агранатомиот алахысразы мырыгақәа уҳәа хкы-хкыла еиуеиԥшым артҟәацкақәеи апатронақәеи. Атәылаҩ Козмава инхарҭа аҭыԥ аҟны ацхыраагӡатә хыбра агәаҭараан анхамҩатә мазара иаҵанакуа аиашьақәа руак аҟны азинхьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа иԥшаан еилыргеит аҵи аахылҵшьра змоу маҭәашьар. Акәалаԥқәа руак аҟны иҭан афҩы-ҷыдеи ахәашьацԥшшәы змаз амасса. Аиԥш зеиԥшыз амаҭәашьар иара убасгьы жәиԥшь еилаҳәара маҷ ргәылаԥсаны иҟан. Аҩбатәи акәалаԥ иҭан убасгьы еиуеиԥшым аилаҳәарақәа, насгьы хыхь зыӡбахә ҳәо афҩы-ҷыда змаз амаҭәашьар аҩыза ус баша акәалаԥ иҭаԥсан. Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр аҭҵаара криминалисттә центр аҟны ишьақәыргылан атәылаҩ Козма иҩны иԥшааз арҩышьыгатә маҭәашьар канабис шакәыз иааизакны илгаз акапан иартәеит фыфи ԥшьини грамм. Аҟәа ақалақь ӡбара ӡбамҭала атәылаҩ Козма хьырхәрас аҩнытә рбаандаҩра изалхуп. Иара идыԥхьаӡалоуп изакәанымкәа ахымцабџьари хыԥхьаӡара рацәала арҩышьыгатә маҭәашьар рымазаара. Аус лыргара мҩаԥнагоит Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аусҭҵаара аусбарҭа. Уи аԥхьа даанкылан убасгьы Аҟәа ақалақь аҟны инхоз Киви-шәихынҩы жәаф шықәса рзиз Иванов Константин Едуард-иԥа иара хаҭала еимдаран идбалан арҩышьыгатә маҭәашьар зҭаз апакетқәа. Аоперативтә усқәа нарыгӡеит Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра арҩышьыгатә маҭәашьарқәа реикәыршара хылаԥшраазҭо аусбарҭеи аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзуреи русзуҩцәа. Ахаҵа иаанкылара аамҭазы апассаџьыр дицны машьынала дыҟан, иара азинхьчаҩцәа дааныркылеит Ардзынбеи аинрал дбари рыхьыӡхәы амҩақәа реихысырҭаҿы. Аекспертцәа шьақәдыргылеит иаанкылаз иҟны илгаз ԥшьынҩы-жәаба грамм арҩышьыгатә маҭәашьар канабис шидырбалаз. Атәылаҩ Иванов иганахьала ареспублика шьоуз бзакәан идкыла ахԥатәи ахәҭа ҩышәижәы хԥатәи ахәҭаҷала шьоуз хацыркуп. Изакәанымкәа аҭира хықәкыс иҟаҵамкәа хыԥхьаӡара рацәала арҩышьыгатә маҭәашьар амазаара алагаҩагаразы. Иара хьырхәрас ҩымыз иқәҵаны дырбаандаҩуп. Аус лыргара мҩаԥнагоит Аҟәа ақалақь аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭа аусҭҵаара аҟәша.
Аԥсны аҭагылазаашьа дақәа аминистрра медицинатә хәшаусзуҩцәа изаамҭанытә аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит уаҟа-дара. Арыцҳара иақәшәаз иаарласны ацхыраара рырҭон, ҳаамҭазтәи медицинатә маругақәа рхы иадырхәон. Аҽазыҟаҵарақәа иадыԥхьалан амедицинатә хәша аусзуҩцәа зегьы иара убас араионтә усбарҭақәа русзуҩцәа налаҵаны. Ҳазҭоу ашықәс иалагӡаны аҭагылазаашьа дақәа аминистрра медицинатә хәшаусзуҩцәа ацхыраара рзыҟарҵеит шәи-ҩынҩажәижәҩык ҳтәыла ауааԥсыреи асасцәеи. Урҭ рахьтә жәохә амацәарахь иҟалаз аҭыԥқәа Жохҩык Аԥсны анҭыҵ ахәышәтәырҭақәа рахь идәықәҵан. Ашәҟәыҩҩы ажурналист Аԥсуа телерадио еилахәыра раԥхьатәи ахантәаҩы ауаажәларатә усзуҩ Шамил Плиа диижьҭеи ԥшьынҩажәижәаба шықәса ҵит. Уи игәаларшәаразы Аԥсны ажурналистцәа реидгыла астол гьежьмҩаԥнагеит. Ибеиоуп Шамил Хусеин-иԥа инысымҩа иара идҳәалаз ахҭысқәа ргәаладыршәон акыр шықәса ус еицзылхьаз. Ихцәажәоз еицҿакны иазгәарҭон иуаҩра, иламыс, иаԥсуара ртәы. Иара аҵыхәтәантәи имшқәа рҟынӡа ижәлари иҳәынҭқарреи рымаҵ иуан. Шамил Плиа дитот ҳаракыҭан аԥҵара жәохәыз қьышәи ҩажәижәаҩа шықәса рзы. Уаҟа школ даналга дҭалоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет, далгоит зқьышәи ҩынҩажәижәи шықәса рзын. Аамҭак азырҵаҩыс Аҟәатәи ашкол аҿы аус иуан, анаҩсан диасуеит агазеҭ Аԥсны Ҟаԥшьа аредакциахь. Иара иҩымҭақәа раԥхьаӡа акәын иҭижьит зқьышәи ҩажәижәаҩа шықәсазы. Аԥсуа телехәаԥшра анаадырт зқьышәи ҩажәижәаҩа шықәса рзын иара еиҳабыс дарҭеит. Усҟантәи аамҭазы ателехәаԥшратәы здыруаз ҳтәылаҿы зынӡаск иҟаӡамызт. Урҭ реизгара, реиҵааӡара, ателехәаԥшра, материал техникатә база ашьақәыргылара абарҭ зегьы аиҿкаара илшеит. Аԥсны журналистцәа реидгыла ахантәаҩы Руслан Ҳашыга-иԥа лара аартуа иазгәеиҭеит жәа-шықәса инеиԥынкылан Шамил Хусеин-иԥа инапаҵаҟа аус шиухьаз. Иара иҳәеит аус ицура шымариаз, даӷьны дцәажәо шамахамзар дшигәаламшәо. Абри еиԥш иҟаз ауаҩы ҳара анапхгаҩыс дахьҳамаз, сара хаҭала аус ахьицызуаз ари иахьа шықәсқәа ҩажәижәаба шықәса инарзынаԥшуа ианҵа уаназхәыцуа, егьырҭ аус зцуаз ауаа неиҿаурԥшуа, хымԥада зымшьҭ бзиаз, аха реихәыцуаз напхгаҩын. Абас изысҳәарц сылшоит. Аԥсуа телехәаԥшра раԥхьатәи арежиссиор Гурам Амқәаб игәалаиршәеит раԥхьатәи аефир. Уи адырраҭара ԥсышәала мацара еиҿкаан, амонтаж Қарҭ иганы акәын иахьыҟарҵозгьы. Ақырҭқәа иргәаԥхомызт излалагоз ашәа шәнеибац аԥсуаа рыҷкәынцәа. Аха Шамил Плиа уи ашәа рыԥсахыр имуит. Ус еиԥш аҿырԥштәқәа рацәаны. Аибашьра ҟалаанӡа акырынтә ақырҭқәа алагахьан аԥсуа телехәаԥшраҿы қырҭшәалеи урысшәалеи аҟәшақәа раартра. Уи азҵаарала изныкымкәан ддыргәамҵхьан. Шамил Хусеинович иара ихаҭара абри аԥсуара иаскьынагьы иара убри дазҿлымҳан. Иаскьынагьы ихьчон аԥсуа культура, аԥсуа ҭоурых, аԥсуа ламыс дашьҭан, аекранагьы убри ҟаларц иҭахын, иаскьынагьы убри иҳәон ҳҭоурых, иаскьынагьы иҳәон ҳаԥсуара, ҳҵас, ҳқьабз, убри патуақәа ҳҵып, убри бзиа иаабап ҳәан. Абри аганахьала дараӡа дразны дцәажәон, дараӡа иҭахын абри ателехәаԥшра ԥсыуа бызшәа мацарала аҟазаара. Ателехәаԥшреи арадио рхы еилагӡаны ахагыла аамҭазы иара аԥышәа ду иоухьан. Шәҟәыҩҩык иаҳасабала ихьӡ ҳтәыла анҭыҵ ирдырхьан. Ажурналистика аганахьала акыр аџьабаа ибахьан. Аинтерес змоу фактуп иԥсҭазаараҿы иара шықәса акапитан ицхырааҩыс афлот аҿы иҟазаара. Аӷба дақәтәан адунеи аҳәынҭқаррақәа акыр дырҭаахьан. Уаҟа иибаз иаҳаз Нептун илаԥш ҳәа амшынтәын ҵамҭақәа ажанрала ашәҟәы ҭижьхьан. Дахьнеиуаз Амстердам днеим, аҽаџьара днеим, аӷба ангылаз адунеи имбоз нас амузеиқәа рыҽдеиуан, аҟазара хыҵхырҭақәа рыҽдеиуан, убырҭгьы иара ишибаз, иара ишиаҳаз, иара ишидикылаз ианирԥшит, еилеигӡеит астильқәа. Уи аҟынтә хәҭалагалан иҟалеит абри аӡбахәгьы ибзиан ирҳәеит. Уи акы ҩба жәеинраала ссирқәа иман, поетын, адунеи ҳаирдырит Евтушенко, Евгений, Диман, Гарԥ даннеи.
Шамил Хусейн-иԥа Ԥшьыни жәыжәбатәи ашықәсқәа раан амилаҭ қәԥара иалаз аԥсуа интеллигенциа рыгәҭа ақырҭқәа телехәаԥшрала иԥсахны ирҳәоз ҳҭоурых аҿагылара азҭоз ажурналистцәа напхгара рзиуан. Иаартны ақырҭқәа акырынтә рҿагылахьан. Аибашьра ианалагагьы Нхыҵ Кавказ кыр дныҟәеит Шамил Ԥлеиа. Муса Шанибови иареи даара еизааигәан. Телехәаԥшрала дықәгыланы ажәлар ргәы шьҭихуан. Ателехәаԥшраҿы адырраҭара иалагаз бзиан абарҭ еибашьуа Нхыҵ Кавказынтәи иааз аҷкәынцәа ирыдҳәалоу абри атематика зегьы анаҳҳәа, раԥхьа цқьа идимкылаӡеит убызшәа сугәалашәо. Знык ҩынтә адырраҭара анца ашьҭахь Шамил Хусейн-иԥа аштаб аҿы дааин, ажәалагагьы имҳәаӡеит, абра схы дагәӡит. Уи ала еилыскааит, проект идикылеит иара, нас сара сзыҳәан уи хәшьаара дуун, ҳәарада. Убри иԥхаӡа сара сгәаҿы схаҿы инхеит. Шамил Ԥлеиа аԥсуа телерадио еилахәыра акыраамҭа напхгаҩыс дыҟан. Ашьҭахь игәабзиара иахҟьаны иаанижьыр акәхеит. Аха иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи амшқәа рҟынӡа акалам шьҭамҵаӡакәан ажәабжьқәа иҩуан. Иԥсҭазаара далҵит ҩнызқьи жәаха шықәса рзын. Аиԥылара иалахәыз ажәаԥхала дыргәаладыршәон Шамил Хусейн-иԥа, зҭыԥ иазымхәыцкәа ажәлар интересқәа аԥхьа изыргылоз, ауаҩра злаз, алаф бзиа зҿаз, аиҩызара ныҟәызгоз. Абас иҟаз уаҩны дыздыруаз зегьы ргәаҿы даанхеит. Есма Џьыкырԥҳа, Елдар Дамиров, аԥсуа телехәаԥшра. Еиуеиԥшым аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рҿы аус зуеи арҵаҩцәеи рзы азанааҭтә ԥышәа изырҳараз акурсқәа еиҿкаауп. Урҭ мҩаԥысуеит шьҭа арамзазы Аҟәатәи аҳәынҭқарратә коллеџь аҿы. Акурсқәа хацыркуп Аԥсны аҵареи абызшәатә политикатә министр Нхыҵ Кавказтәи афедералтә университет еицырзы еиԥшу апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны. Алекциақәа ирзаԥхьоит Аԥсны анҭыҵтәи аспециалистцәа. Аҳәынҭқарратә усзуҩцәа, арҵаҩцәа, ашкол аиҳабацәа, аколлеџьқәа русзуҩцәа уҳәа еиуеиԥшым аусхкқәа рҟны аус зуа ҳтәыла ауааԥсыра рзыҳәан имҩаԥысуеит азанааҭтә ԥышәа изырҳараз акурсқәа. Уи азы ҳтәыла иаҭааны иҟоуп Нхыҵ Кавказтәи афедералтә университет аспециалистцәа. Дара еиқәдыршәеит апрограмма, уи инақәыршәаны имҩаԥыргоит алекциақәа, амастер-классқәа. Акурсқәа мҩаԥысуеит ԥшьхырхарҭак рыла. Первое направление – это повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений республики, директора, заучи. Программа направлена на повышение уровня управленческих компетенций, на развитие правовой культуры и знания норм в сфере образования, в сфере трудового законодательства. Вторая программа, которая проходит в течение этой недели, эта программа направлена на повышение квалификации учителей истории и обществознания. Например, в настоящий момент в аудитории проводится мастер-класс по проведению урока истории в интерактивной форме. Кроме того, мы хотим такой урок провести и по обществознанию, и по праву, с использованием новейших современных методик активного обучения. Ахԥатәи ахырхарҭа рызкуп атәым бызшәақәа рырҵаҩцәа, хаҭала англыз бызшәа зҭиуа. Аԥшьбатәи ахырхарҭа аколлеџьқәа русзуҩцәа. Программа включает как методику в области профессионального обучения, ну, например, по общественному питанию и различным технологиям, так и особенности воспитательного процесса в средних профессиональных образованиях. Аҟәатәи алицеи-интернат арҵаҩцәа асеиԥш акурсқәа есышықәса рхы рыладырхәоит, иахәҭангьы рыԥхьаӡоит, избанзар араҟа ироуа аԥышәа анаҩсан русура аҟны рхы иадырхәоит. Ари асистемаҿы кыршықәсан иԥынкыланы аус анулагь уара иудыруагь ыҟоуп, аха убри азакәан иақәыршәаны ихарҭәааны ҳара аҵара министрра иҭнажьуа аҵапҟақәа инарықәыршәаны ҳусура шышьақәгыло иара еиқәшәо дазысҳәара ауеит, избанзар ара зҵаарақәа ҳаргьы иаҳҭиуеит, даргьы ҳҵаарақәа ҭак ҳарҭоит аҿарацәа раҟа избоит
аҵара иурҭақәа реиҳабацәа, нас урҭ азҵаарақәа рацәаны ирызцәырҵуеит ҳәарада, абри ҳара ҳаицәажәараҿы иубарҭоуп даргьы уи иақәныҟәаны аус шыруа, аха иҵегьы рдыррақәа еизырҳара шырҭаху, избанзар усура арманшәалоит, иара еиқәышәшәа, зегьы шьақәыргылан ианумо, уқәныҟәаны аус ануа еиманшәалоуп. Сгәы иаанагоит иаҳҭаху азҵаарақәа рҭакқәа ҳауеит иахьа. Хамида Каԥшьԥҳа уажәшьҭа жәаҩа шықәса ҵуеит Калдахәаратәи ашкол-интернат аҟны ангылыз бызшәа лҭиуеижьҭеи. Лара ас еиԥш аԥышә еизырҳаразы акурсқәа раԥхьаӡа акәны далахәуп. Уаанӡа уаҩы зыҭагылазаашьа сымаӡамызт еиуеиԥшым амзазқәа ирыхҟьаны, аха иашазыҳәан даара гәахәарыла исыдыскылеит. Ас еиԥш ашкол аус ахьызуа аҟынтәи ҳандәықәырҵа, избанзар даараӡа аинтерес аҭаны иҳазналгоит лара ҳазыҟазҵо. Убасҟак иманшәалоуп аилкаара, иманшәалоуп адкылара. Иахьа аҩбатәи амшуп, имеиԥаҳгоижьҭеи, аха иахьазыҳәан исҳәарц сылшоит, даараӡа имаҷымкәаны схазыҳәаны ирацәоу, исзымдыруаз, раԥхьаӡа исаҳаз, сзықәшәаз, саԥхьаҟа сусураҟны схы иадыскыло, схы иасырцхраауа, даараӡа ирацәоуп сҳәарц сылшоит. Азаанаттә ԥышәа еизырҳаразы акурсқәа мҩаԥысуеит Аԥсны аҵареи абызшәатә политикеи рминистрреи, Урыстәылеи иреиҳаӡоу аҵареи аҭҵаарадырреи аминистрреи еицырзеиԥшу апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны. Ари хәыда-ԥсада курсқәа роуп. Хәҭак иара уахь Нхыҵ Кавказтәи университет ахь иҳашьҭит. Уагьы уажә иааигәа иааит, даараӡа иргәаԥхеит уаа ишымҩаԥыргоз акурсқәа иара ауниверситет аҟны идырбеит, иара мастер-классқәа ҳазыхьӡу еиуеиԥшым нас азнагашьақәа, урокқәа рымҩаԥгашьа, лекциақәа рымҩаԥгашьа, программақәа реиқәыршәашьа, еиуеиԥшым апрограммақәа дырбеит иахьа ухы иаурхәаратәы. Убри азыҳәан ҳарада ари хымԥадатәи ус мҩаԥгатәуп. Азаанаттә ԥышәа еизырҳаразы акурсқәа мҩаԥыслоит ԥхынҷкәынамзанӡа. Лаура Каԥшьԥҳа, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра. Иҭыҵит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор Зураб Џьапуа имонографиа афольклори даҽа зҵаарақәаки астатиақәеи аетиудқәеи захьӡуп. Ашәҟәы ҳаамҭазтәи афольклористика аспектқәеи аԥсуа ҭҵаареи Кавказ ҭҵаареи рҭоурых иазкуп. Иара убасгьы аҭыжьымҭаҿ иазааҭгылоуп Аԥсны аҭҵаарадырра иҷыдала нарҭдырра ирыдҳәалоу азҵаарақәа. Ашәҟәы аҭыжьырҭа академиаҿы икьыԥхьуп, рхы иадырхәарц рылшоит афольклор ҭҵааҩцәа, аетнологцәа, Кавказ ҭҵааҩцәа, иара убас аӡәырҩа. Уажәы шәазыӡырҩ амш зеиԥшахо. Аҳауа гәаҭеицәа излаарыцҳауа алабҵарамза жәаф рзы Аԥсны иахьаҵанакуа амш бзиоуп. Уахынла хәба жәаба, ҽынла жәаҩа 2 градус ыҟоуп, уахынла жәаф градус. Абри ала информациа бдыраҭра амш еиқәшара аԥсуа ҭыжьымҭа хыркәшоуп, иаарласны аефир аҿ ҳаиқәшәоит аурыс ҭыжьымҭаҿ.